Hai teman-teman, Owen udah sampai sekolah nih. Sekarang bantuin Owen yuk menghitung seperti yang ada di papan tulis. Ada 2 apel tambah 1 apel. Jadi berapa apel? Yuk bantuin Owen yuk cari jawabannya. Nah, benar sekali teman-teman. 2 apel tambah jadi 3 apel. Yeay. Memang teman-teman Owen ini pintar sekali kalau suruh menghitung. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Yuk. Ada 5 ikan. Terus dihilangin 2. Jadi berapa ikan? Hore, iya benar sekali teman-teman. Tinggal 3 ikan. Yeay. Ya udah, makasih teman-teman udah bantuin Owen dari tadi pagi sampai sekarang. Owen mau sekolah dulu ya teman-teman. Dadah teman-teman. Turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax the blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound.